Ebi byona bigambirwe nyuma abazyo akanisa ya Busibo Church of Uganda irushango muri Kashozi Division SHEEMA Municipality ubwishomero rya Busibo Secondary School ribirene SHEEMA Ruhanga ebyabarabizemo aho abashomesa n'abeji bebembiro muri byona. Nicho mshomesa ashomeseza omwana akaba komishona omushomesa akagumariki Nichakushomeseza omwana akatatira mushahara gwa miliyoni 5 omushomesa ali mushahara gwe mitwaro 5 kokore banashomesa ashemeye Ruhanga akabahereza umutima abeji abarukurugo makagatari basa bahirwa amasiko nitugomba kagata kushana kwingana kwakachino mutima kwetu no kuchiza no wala ndio kwamba kangaba menga n'amazima kasita kwenda tuyomusiriye yakabiri tena agegaruza haleluya. Abebembezi b'ishomero rya Busibo Secondary School bakwatanise na n'abekanisa bagambira habwenshi bashaziremo kutebekanisa kusima mu Ruhanga. Bambasima Ruhanga Ruhanga ibyabarabizemu okukoraje no kuranga Ruhanga aturinzire kandi sima headmaster tusima ukiko ngona abo nkwatanisa nungi munonga iruhabwa ishomero ryitu tukageraho ibigo byatugeraho bishobora gushikirwa shuru okaga buryabiraho mukama yatwatiraho wabasha kubirugamo kandi abantu babasha gukora ku rugo rw'abasha kubasha wizarasiya tukagera ha strike yateganisa ishomero konka kureba ngo ebyo byona bikahwa twabaje twagaruka abana bona bagaruka bijo mu bwingi kwantusima Ruhanga amazima bwejo abeji nabo bagambira habwenshi binekwe kwata mukama na munongo wabatambiriza strike nare bambasima na nyenshindedera nagaruka mamani kugera nkende ribatubera izuba kugira ngo umwezi urengere kugera emishomerungi kinanekera ure cyishomero sente zone zirundinwe zitirwa harubwombeka yekanisa kandi headmaster hamiza abazire ngo bwahate mico yabeje bonire. Amakuru agagasha kwa Michael atwakire.